إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala, nahmadullah subhanahu wa ta'ala أننا نجتمع مرة أخرى في دراسة اللغة العربية السهلة مستعملا كتب اللغة العربية السهلة. Kita sekali lagi berada dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan buku bersiri bahasa Arab mudah ini. ونحن الآن في الفصل الثاني والأربعين. Kita sekarang dalam kelas yang ke-42. Kelas yang ke-42 min dirasatina wa nahnu fi ad-darsi al-khamis. Nahnu fi ad-dars al-khamis min al-kitab al-khamis. Kita dalam pelajaran kelima daripada buku yang kelima fi as-safhati al-hadiyata wa al-khamsin pada muka surat 51, muka surat 51. Fa hadha huwa hiwar, ini adalah perbualan nama li hadha nas limadha li hadha darsi, pada pelajaran ini fi akhir darsi wa nahnu naqra'u, kita baca al-hiwar perbualan ini, summa ba'da dhalika nahnu nujibul as'ilata, kita akan jawab soalan-soalan allati tata'allaqu bi hadha al-hiwar, yang berkaitan dengan perbualan ini insyaallah. Al-hiwaru fil fasli, al-hiwar adalah perbualan. Al-hiwaru fi al-fasli, perbualan di dalam kelas, baina al-ustaz, dengan ustaz, wa rais al-fasli, dan ketua darjah. Rais fasli adalah ketua darjah. Al-ustazu ya rais al-fasli limanil kitabani alladhani fi durji maktabil ustazi. Ma makna, apa dia punya makna? Ya rais al-fasli, wahai ketua darjah. Wa darasna sabiqan, telah belajar, darasna min qablu bi anna al-munada. Al-munada adalah kata nama yang datang selepas daripada harfi nida, lepas daripada ya ini. Fa idza kana mudhaf, kalau dia mudhaf, al-munada al-mudhaf mansub, dia berbaris atas, berbaris atas. Misal kita naqulu ya rasulullah Allahi, ya abda Allahi, ya umma Ja'farin. Fahuna ya ra'isa al-fasli. Marfu'un ra'isul fasli, ya ra'isa al-fasli, wa ra'isa mudhaf, al-fasli mudhafun ilaihi. Limanil kitabani alladhani fi durji maktabil ustazi, kepunyaan siapakah dua buku yang berada di dalam laci meja guru. Fa durji mudhaf, maktabi mudhafun ilaihi, wa huwa mudhaf, al-ustazi mudhafun ilaihi. Raisul fasli, ketua darjah, al-kitabul ladzi ghilafuhu ghalidhun li Hasanin wal kitabul ladzi ghilafuhu raqiqun li Aliyin. Maknahu buku yang ghilaf, maknahu covernya, kulitnya, ghilafuhu ghalidhun adalah tebal, li Hasanin, kepunyaan Hasan. Wal kitabul ladzi ghilafuhu raqiqun, maknahu buku yang kulitnya adalah nipis, raqiqun li Aliyin, kepunyaan Ali. Kharaja kilahuma min al-fasli ba'da al-hissatil ula, maknahu kedua-duanya, kilahuma li al-mudzakkar, kiltahuma li al-muannath, maknahu Hasanun wa Aliyun, kilahuma keluar, min al-fasli, daripada kelas, ba'da al-hissatil ula, daripada kelas, lepas daripada the first period, lepas daripada masa yang pertama pelajaran. Humal ana fi idarati al-madrasati. Humal ana fi idarati al-madrasati litasjili asma'ihima li musabaqati hifzul Qur'ani. Maknanya sekarang mereka berdua ini berada di pejabat sekolah, litasjili, untuk tasjil, untuk rekod, untuk daftar
asma'ihima, nama-nama mereka, li musabaqati hifzul Quran, untuk pertandingan hafalan Al-Quran. Musabaqati mudhaf, hifzi mudhafun ilaihi wa Al-Qur'ani mudhafun ilaihi wa hifzi mudhaf. Al-ustadzu al-jumlatani allatani ala saburati man katabahuma wa ma ma'nahuma. Al-jumlatani dua ayat. Al-jumlatani dua ayat yang ala saburati, yang ditulis, yang ada atas papan hitam itu. Man katabahuma, siapa yang tulis, wa ma ma'nahuma, dan apakah makna dua ayat tersebut. Huma huna ma'nahu al-jumlatani. Husainun ana katabtuhuma, saya yang tulis. Ana katabtuhuma, wa tu huna fa'il, wa huma maf'ulun bihi. Al-jumlatul ula bil wa turkiyati, wa amma al-jumlatul thaniyatu fahiya bil wa siniyati. Kiltahuma bima'nan wahidin wa huwa nahnu tullabun azkiya'u. Maknahu al-jumlatu al-ula. Al-jumlatul ula, jumlah ayat yang pertama, bil lughati turkiyati, dalam bahasa Turki. Wa amma al-jumlatu thaniyatu, jumlah yang kedua, ayat yang kedua itu, fahiya bil lughati siniyati, dalam bahasa Cina. Wa darasna aidan idza jaa amma fa hunaka jawab wa jawabuhu yaktarinu bil fa'i, ya. Nah, kiltahuma, kedua-duanya, kiltahuma, limadha lianna al-jumlah mu'annath, fa kiltahuma li al-mu'annath, qabla qalil kilahuma li al-mudzakkar, kedua-duanya untuk muzakkar, Hasanun wa Aliyun. Al-an kiltahuma, kilta li al-mu'annath, untuk jumlatani, dua-dua ayat tersebut. Wa kiltahuma bima'nan wahidin, dua-dua bermakna satu, maknahu makna kedua-duanya adalah sama. Wahwa nahnu tullabun azkiya'u, kami adalah pelajar-pelajar yang cerdik. Al-ustadzu hatani al-lughatani kaifa ta'allamtahuma. Dua bahasa ini, makna dua bahasa, al-lughat turkiyatu wal lughat siniyatu, kaifa ta'allamtahuma, macam mana awak belajar dua bahasa ini, ya. Al-an al-ustaz huwa sa'ala Hasan atau sa'ala Husain, bertanya pada Husain. Fa'ajaba Husainun abi Turkiyun, ayah saya adalah orang Turki, wa ummi Sinniyatun, dan emak saya adalah orang Cina, wa ta'allamtuhuma, dan saya belajar dua bahasa ini, mundu sigari, sejak daripada kecil, fil baiti, di rumah. Maknahu ana takallamtu ma'a abi bilughati turkiyati wa takallamtu ma ummi bilughati as-siniyati wa darastu ma'a abi wa ummi fil baiti, saya belajar dengan ayah dan emak di rumah. Al-ustadzu masyaallah, ta'ajjub, ya rais al-fasli, wahai ketua kelas, sami'tu anna ihda at-talibat fi hadzal fasli waqa'at fil hadith, saya mendengar sesungguhnya ihda at-talibat, seorang daripada pelajar-pelajar perempuan, idza kunna, seorang daripada pelajar-pelajar lelaki, nakulu ahadu au ahada at-tullabi, huna ihda at-talibat, seorang daripada pelajar-pelajar perempuan, fi hadzal fasli, dalam kelas ini, waqa'at fil hadis, terlibat dalam kemalangan. Masmuha, siapakah, apakah namanya, wa kaifa halatuha al-an, dan macam mana keadaan dia. Raisul fasli at-talibatu allati waqa'at fil hadis, seorang pelajar perempuan yang terlibat dalam kemalangan tersebut, smuha Sumayyah, namanya adalah Sumayyah, wa hiya al-an fi al-mustashfa, dan dia sekarang berada di hospital. Al-ustadzu syafahallahu, Allahu fa'il, wa ha huna maf'ulun bihi. Hadha du'a min ustaz, li Sumayyah, fanaqulu syafaha Allahu, aina waqa'a al-hadithu wa mata. Maksud aina waqa'a al-hadithu wa mata, di manakah berlakunya kemalangan tersebut dan bila, Fa'an nahnu fi as-safhati as-thaniyati wa khamsin, muka surat 52. Nama fal'an raisul fasli. Raisul fasli, waqa'al hadis, berlakunya kemalangan tersebut, qariban
minal madrasati, berdekatan dengan sekolah, masa'a amsi, petang semalam. Masa'a mudhaf, amsi mudhafun ilahi. Masa'a petang, amsi semalam. Inda ruju'i tullabi minal madrasati, ketika kepulangan pelajar daripada sekolah. Maknahu at-tullabu fi dhalikal waqti raja'u au aradu an yarji'u ila baiti. At-tullabu kharaju minal madrasati, pelajar-pelajar keluar daripada sekolah. Fa ruju'i mudhaf, at-tullabi mudhafun ilaihi. Inda mudhaf, ruju'i mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf, at-tullabi mudhafun ilaihi. Inda ruju'i tullabi minal madrasati wa kana abuha wa akhuha ma'aha fi sayyarati wa fi dhalikal waqti hiya aidan aradat an tarji'a ila al-baiti. Maknahu Sumayyah mahu pulang ke rumah, wa hiya fi sayyarah, berada dalam kereta, ma'a abi wa akhi, dengan ayahnya, ma'a abiha wa akhiha, dan saudara lelakinya. Wa kana abuha wa akhuha, maknahu ayahnya dan saudara lelakinya, ma'aha fi sayyarati, di dalam kereta. Salima abuha walhamdulillahi, ayahnya selamat. Wa amma akhuha fabihi jarhun, sementara saudara lelakinya luka. Fabihi jarhun, luka. Lakinnahu qad kharaja minal mustashfa, tetapi dia telah keluar daripada mustashfa, daripada hospital. Al-ustadzu, hal arafta sababahu, adakah awak tahu sebab? Bil lughatil maliziyati, dalam bahasa Malaysia sebab. Wa na'khudhu minal lughatil arabiyyati, al-lughatul arabiyyati sababun, wa sabab huwa mufrad, jam'un asbabun. Fa huna hal arafta, adakah awak tahu sababahu, sebabnya. Ra'isul fasli, na'am araftuhu, saya tahu. Ana araftu, anta arafta, anti arafti, huwa arafa, wa hiya arafat. Fa huna araftu, tu huna fa'il, wa hu huna maf'ulun bihi. Maknahu na'am araftu sababahu, saya tahu sebabnya. Hadatsal hadithu, al-hadithu huwa fa'il. Hadatsa al-hadithu, berlakunya kemalangan tersebut, bisababin infijari, kerana infijar, bocor. Meletup, membocor. Ihda ajalati as-sayyarati. Ihda mudhaf, ajalati mudhafun ilaihi, wa ajalati mudhaf, as-sayyarati mudhafun ilaihi, makna satu daripada tayar kereta. Al-ustadzu, min aina arafta hadzal khabar? Min aina arafta hadzal khabar, daripada manakah awak tahu perkhabaran tersebut? Nama wata huna fa'il, al-khabar huwa maf'ulun bihi. Ra'isul fasli, araftuhu minat talibi, saya tahu daripada seorang pelajar lelaki. Minat talibi alladzi intazara, yang sedang menunggu pada ketika tersebut, maknanya yang telah menunggu pada ketika tersebut, hafilata al-madrasati liruju'. Araftuhu minat talibi alladzi intazara hafilata al-madrasati liruju'i, daripada seorang pelajar lelaki yang menunggu bas sekolah untuk pulang ke rumah. Al-ustadzu, aina at-talibatu allai natijatuhunna mutamayyizatun imtihanihinna? Di manakah pelajar-pelajar perempuan yang natijatuhunna, yang keputusan peperiksaannya, keputusan mereka, mutamayyizatun, adalah cemerlang, imtihanihinna, dalam peperiksaan mereka. Ra'isul fasli, dhahabat ulaika at-talibatu ila al-maktabati litaswiri bitaqatihinna kama talaba minhunna mudiru al-madrasati. Dan mereka semua ini, pelajar-pelajar perempuan, pergi ke pejabat, ila al-maktabati litaswiri, untuk photostat, bitaqatihinna, IC mereka. Bitaqatihinna, IC mereka, surat pengenalan mereka. Kama talaba minhunna mudiru al-madrasati, seperti mana yang telah diminta daripada mereka oleh mudiru al-madrasati, oleh mudir, pengetua sekolah. Fa mudir huna fa'il. Mudir huna fa'il. Mudiru wa huwa mudhaf, al-madrasati mudhafun ilaihi. Al-ustadzu, ya tullabu qad akmaltu tashiha awraqi imtihanikum limaddatil lughatil arabiyyati. Wahai pelajar-pelajar,
qad akmaltu, saya telah pun siapkan, akmaltu tashiha awraq imtihanikum. Tashih maknahu pemeriksaan, awraq wa huwa mudhaf, awraqi mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf, imtihani mudhafun ilaihi. Kertas-kertas, warqatun mufrad jam'uhu awraq, wa imtihan adalah peperiksaan. Maknahu pemeriksaan kertas-kertas, peperiksaan kamu limaddatil lughatil arabiyyati, pada pelajaran bahasa Arab. Masya-Allah. Nah, masya-Allah. Nama natijatukum mumtazatun. Natijah kamu semua ni keputusannya adalah mumtazatun, maknahu bagus. Wa kullukum najihuna walhamdulillahi, dan semuanya lulus walhamdulillahi. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fa ana masurun jiddan binajahikum, saya sangat gembira dengan kejayaan kamu. Zadakumullah ilman nafi'an. Zadakumullah, zada huwa fi'lu madin, kum huna maf'ulun bihi, wa Allahu fa'il, Allah fa'il, wa ilman maf'ulun bihi ats-tsani, wa nafi'an huwa sifat, fa zadakumullahu ilman nafi'an. Hadha du'a min al-ustadhi li at-tullab. At-tullabu Allahumma amin. Nama amin makna istajib hadha du'a, Allah mustajab doa ini. Thumma wazza' al-ustadhu awraq tashihi ala tullabihi wa talibatihi, thumma bada'a tadrisahu. Wazza'a maknahu bahagikan. Nah, bahagikan, ustaz bahagikan kertas-kertas yang diperiksa tersebut kepada pelajar-pelajar lelakinya dan pelajar-pelajar perempuannya. Thumma bada'a, kemudian guru tersebut telah mulakan, ustaz telah mulakan tadrisahu, pembelajarannya. Wadah? Fa alhamdulillah, la'allakum tafhamun. Nama wa antum tafhamuna jayyid. Limadha? Lianna ba'da hadha, lepas ini nahnu nujibu as'ilatan wa aidan nahnu nuridu an nughayyir al-mudzakkar ila muannath wa al-'aksu bil 'aksi. Maknanya kita akan tukar muzakkar pada muannas wa muannas pada muzakkar li hadzal hiwar, untuk perbualan ini. Wa nahnu naqra'u maratan ukhra, dan kita akan baca sekali lagi. Wa antum taktubuna fi dafatirikum, dan pelajar-pelajar akan tulis dalam buku latihan fi al-fasli as-sabiqi, dalam pelajaran dalam kelas yang akan datang insyaallah taala. Wa natawaqqafu huna, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.